Det er midnat i Filippinernes hovedstad Manila. En megaby med over 20 millioner indbyggere. Vi er i politiets hovedkvarter, sammen med Manilas lille loge af kriminaljournalister. De har travlt for tiden med byens mange mord. De fortæller mig, at der hver eneste nat er folk, der bliver slået ihjel i den her aggressive kampagne imod narkokriminelle. Og det er både folk, der bliver slået ihjel af politiet, men også folk, der bliver dræbt af ukendte gerningsmænd, som myndighederne siger også selv er narkokriminelle, men som en del også mistænker i virkeligheden er håndlangere i den her kampagne imod de kriminelle. Som vi oplever senere, er denne nat ingen undtagelse. Filippinerne fik i sommer en ny præsident. Rodrigo Duterte lovede at gøre en ende på landets problemer med narkotika, og han lagde aldrig skjul på, at kampen ville blive blodig. Shoot and shoot him dead. Can I be more clearer than that? Siden er tusindvis af narkomaner og pusher blevet dræbt. De fleste i fattige kvarterer. En del er blevet slået ihjel af politiet, der siger, at de kun skyder i selvforsvar. Endnu flere er blevet likvideret af ukendte gerningsmænd med masker. En del mistænker dog de ukendte gerningsmænd med masker for at være en del af kampagnen imod narkotika. En af de første, der oplevede narkokampagnen på nærmeste hold, er Gina De Lemon. Hun er alene med 7 børn efter hendes mand, Ricardo, blev dræbt i august. Bili kang swak muna. Pwede na si Ate Maria. Kakasin yan! Gina var til stede i bussen, da attentatmanden skød Ricardo. Derefter sigtede han pistolen imod hende. Tapos nung pagtingin ko sa mirror, sa akin na nakatutok yung baril. Then, pumikit na lang ako. Sabi ko, Lord, kayo na bahala sa mga anak ko. Siguro eto na nga ho yun. Sabi ko gano'n. Gina overlevede kun, fordi hendes mand skubbede hende ud af bussen. Tapos nagulat na lang ako nung bigla niya akong tinalon, tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos bigla niya ako itinulak na malakas. Ayun yung pagputok nung nakatutok sa akin, pagputok ng baril niya. Bigla na akong bumagsak pababa. Ginas mand døde, mens gerningsmanden flygtede. Ginapang pa ako ng asawa ko, sinilip niya ako doon sa baba. Tapos sabi niya sa akin, mahal. Sabi ko, okay lang ako, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi pwedeng ikaw din, ako lang. Tapos yun na, nawala na. Tapos tumayo na ako kasi hindi ko na rin nakita yung motor. Humingi ako ng tulong sa dami ng dumaan, 3 tricycle ang dumaan. Walang tumulong sa amin. Gina siger, at politiet mistænkte hendes mand for at være involveret i kriminalitet. Men Gina afviser anklagerne og siger, at han heller ikke tog eller solgte stoffer. Vi ved ikke, om det passer, da der aldrig har været en retssag. Nu går hun sjældent uden for sit hjem, af frygt for at møde sin mands morder og blive hans næste offer. Maganda sana kung talaga yung mga drug pusher lang talaga ang inaano nila. Kaso hindi eh. Nagkaroon ng pagkakataon yung mga ibang pulis na merong kaso. Napatayin na lang nila din yung mga nagkakaso sa kanila. Pawis na. Den ældste søn, Prince på 15 år, ved, at han skal passe sine mindre søskende, hvis der sker noget med mor. Pagka may mangyari naman pong masama, idadaling ko na lang po sa lola ko yung mga kapatid ko sa kabilang bahay. De ældste børn er holdt op med at gå i skole, siden faren blev dræbt. Shane på 13 år ønskede til at begynde med at hævne mordet på sin far. Nagalit po. Gusto ko pong bumawi sa pumatay sa tatay ko. Uden at spørge sin mor om lov, fik han for nylig lavet en tatovering
med sin fars navn. Galit na galit po, gusto nila po akong bugbugin. Gusto nila akong bugbugin. Yung gabi po, kada nakikita ko, napapaluwa po ako, gumatulog. Duterte har fået øgenavnet Asiens Donald Trump på grund af en del markante udtalelser. Han har kaldt Obama for en horeunge, lavet grin med voldtægter af kvinder og senest sammenlignet sig selv med Hitler. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter him. Duterte var tidligere borgmester i byen Davao, hvor mindst 1400 narkomaner og pushere blev dræbt i hans embedsperiode. I valgkampen lovede han at gøre det samme i hele landet, og i maj fik han 39% af stemmerne, hvilket var nok til at gøre ham til præsident. I would like to promise you a comfortable life under me. Professor i statskundskab og politisk kommentator Liloy Claudio er klar i mailet, når jeg spørger, hvilken slags person Duterte er. He's a killer, and I think there are no two ways around that. But I think one of the reasons why people still elected him was because there was just so much anger. Liloy Claudio mener, at den enorme forskel mellem rige og fattige, mellem land og by, og den store angst for befolkningen til at acceptere Duterte, også selvom han åbent opfordrer til mord. I think Duterte, in his heart of hearts, believes that if he kills enough criminals, that there will be peace in the Philippines. And he is immune to criticism in this respect. And he, of course, refuses to engage the literature and the evidence concerning wars on drugs from other countries. Men han mener også, at Duterte overdriver landets problemer med narkotika for at tage mere magt til sig. I think my initial gut was correct that this guy is a dictator in the making, if not already a dictator, and he's out of control at this point. Tilbage på politistationen får vi at vide, at der netop har været et drab. Det ligner et narkomord. Mordet har fundet sted i et af Manilas fattige kvarterer. Det er fredag aften, og trods drabet i næste gade, er der mange fulde folk udenfor. Sa dulo. Da vi ankommer, er en kvinde besvimet. Hendes søn er blevet dræbt på gaden, kort tid forinden. Sønnen ligger død i en motorcykeltaxa længere ned ad gaden. Jeg får at vide, at han blev dræbt med 6 skud af 2 gerningsmænd på motorcykler med masker på. Beboerne fortæller også, at han tog stoffer, og det formentlig var årsagen til mordet. Marami nang kasing umiikot dito na naka-bonnet. Natsyempuan lang talaga siguro nila. Efter noget tid kommer moren til bevidsthed. Manang hinina na ako, man. Ay, kapin mo nga. Apayan mo nga yan. Ganyan mo na lang siya para nagsasabi. Pagkatapos nga, hindi pa nga tapos ho, inimbestigahan pa. Jeg får at vide, at moren, som sidder herovre og græder, siger, at det er hende selv, der fik hendes søn til at melde sig til politiet, fordi hun var bange for, at han ville blive slået ihjel, hvis ikke han meldte sig selv, som mange narkomaner gør for tiden. Men alligevel så blev han slået ihjel. Vi
sætter kurs mod politistationen, hvor journalisterne venter på det næste mord. Da vi kørte fra stedet, så var der nogle af beboerne i området, der fortalte, at der faktisk havde været 2 mænd, der i går kom og spurgte efter manden, som blev dræbt. Så i virkeligheden så har det nok ikke været den helt store overraskelse for dem, at deres nabo ville blive slået ihjel inden for de kommende dage. Det er Filippinernes fattige, der bliver dræbt i Dutertes kampagne. Men meningsmålinger viser, at flertallet af befolkningen støtter præsidenten. Især indbyggerne i overklassen og den øvre middelklasse, som ofte bor i lukkede områder med vagter. Hello. Hi, I'm Philip. Nice to meet you. This is Chini. Familien Villalobos lever i konstant bekymring for kriminalitet. I bring her to school and pick her up from school every single day, so I'm not sure when she goes to college. Yeah, but when I go out with my friends, my parents are always checking up on me, and they always have to make sure that I'm with people they trust, because it's really scary out there. Our older daughter, Katrina, has been victimized how many times? Oh yeah. With robbery. Her phone was stolen. Thrice, I think. Yeah, by pedicab driver. The last one was the taxi driver. Og moren Christina stemte for første gang i 30 år ved præsidentvalget i maj. I convinced him to vote for the guy. Others might not see the beauty in what he's doing, but certainly I have more confidence getting out the street. He's the first president actually who I heard who stood up and say, "Stop dictating on us. I'm doing something about my country. Stay away from it." Familien har flere gange overvejet at flytte til USA af frygt for kriminalitet. Men på grund af Dutertes kampagne føler de sig nu mere sikre. If you go back to your hotel tonight and see the news, the local news, all you'll see are drug addicts and pushers being killed. That's what you'll see. But no innocent victims are being reported now being killed. Before, it was the other way around. Jeg har fået muligheden for at interviewe en af mændene bag narkokampagnen, viceindrigsminister John Castriciones. Yesterday, I interviewed a woman, a mother of 7, whose husband was killed recently. How does it make the Philippines or Manila safer that all of a sudden there's 7 kids without a father? Shouldn't he be in prison? Well, you are looking at it from that perspective. But what about those people whom that father has destroyed? She says that he's innocent. We don't know that actually, because there's never been a court trial. That is why. So basically, there are a lot of reasons, What I'm trying to say is that there are different versions of the story, of course. These people who die claim that they are innocent, that they have nothing to do with the drugs. But if you're going to look deeper into it and make an investigation, it would appear that there really is some sort of a liability on their part. Regeringen siger, at de ukendte gerningsmænd med masker selv tilhører narkobander. Myndighederne har dog ikke fremlagt beviser for påstanden. Og senere oplever vi flere ting, der tyder på, at mændene med masker samarbejder med politiet. Right now you have everyday people dying who are not only killed by the police, but also killed by unknown gunmen. And you don't really have a government that is saying that they're worried about this. No. That's again a misconception, because but I don't hear Duterte say that he's worried about this. Yeah. All the deaths that are happening are being investigated. Efter flere dages forhandlinger har vi fået lov til at følge en gruppe betjente. De er ude for at advare personer, som de mener er narkomaner. På patruljen ser vi, at mange af indbyggerne i området stemte på Duterte. Magkuha na tayo. Tigil na natin na... Politiet har en liste over påståede narkomaner i området. How do you make sure that there's not people who are actually innocent, who don't do drugs on this list? There is a validation first that based on the informations gathered,
that was come from the concerned citizen, the barangay, or the other sectors of the community. Politiet går rundt med en repræsentant fra de lokale myndigheder. Hun er skeptisk over for listen over mulige narkomaner og spørger, hvad formålet med listen egentlig er. Betjenten, der måske har glemt, at han har mikrofon på, svarer, at narkomanerne risikerer at blive dræbt, hvis ikke de samarbejder. Anong gagawin natin? Ganun yun? Ganun nga talaga. Wala naman, uncooperative sila. Value target sila. Uncooperative sila, anong gagawin natin? Programa to ng gobyerno. Yun na yung next. Yun na next. Wala na. Kasi tapos natin tukang dalawa, tukang at saka yun nga, double barrel. Pwede ba yung sabihin sa kanila? Na? Ganun? I-explain sa kanila pag pumunta sila doon. Kasi dapat pumunta sila para mabigyan sila ng information. Betjenten siger altså, at politiet er involveret i mord på narkomaner, hvilket regeringen ellers benægter. Regeringen forsvarer narkokampagnen med, at ca. 750.000 stofmisbrugere har meldt sig selv til afvænning. Ma'am, pwede ba kayo makausap? Hindi, ano niyo po itong Raimundo? Kasi siya, nag-surrender siya nung pumunta, kaya lang hindi naman umati sa mga reformation activities. Problemet er, at der mangler effektiv behandling for narkomaner. Langt de fleste bliver sendt til Zumba eller bibellæsning, hvilket myndighederne mener kan afvænne dem. They will undergo reformation activities. And yet, yung dalawang reformation na wala pa rin, pangatlo na itong sa 8, meron tayong Zumba kontra sa Doga. How will Zumba help these people? They will, through the physical exercise. Zumba is physical exercise, dancing. Vi er på besøg på en afvænningsklinik, som også er et fængsel. De yngste indsatte her er kun 10 år. I hele landet er der 10.000 afvænningspladser. This means that the majority of people who turn themselves in will still live at home. Yes, and I think that's the better way to do things. If you are still fully functional, if you can still work, if you can still have a relationship with your family, if you can still study, it's best to keep you in the community and continue with what you're doing in life. De fleste indsatte siger, at de er glade for at være her, da de ellers risikerer at blive slået ihjel udenfor. Det er ikke tilladt at vise de indsattes ansigt eller at offentliggøre deres navne. Kasi naman po, sa labas mamamatay ako. At least dito sa loob ng rehab, 6 months buhay pa ho ako. Den indsatte fortæller, at han meldte sig selv efter, at 4 af hans venner var blevet dræbt inden for en uge. Han siger også, at politiet og morderne med masker samarbejdede i hans hjemby, da en af hans venner blev dræbt. Bit-bit po yung mga anak niya at bago po siya pinatay, binuhat po ng mga pulis na hindi pa nakikilalang tao yung mga anak niya at itinabi at saka tinutukan po siya sa ulo at saka po siya binaril. Det er en oplysning, som vi ikke har været i stand til at bede eller afkræfte. På politistationen er klokken blevet 2 om natten. Vi har kun været her i kort tid, da vi får at vide, at der har været endnu et drab længere væk end det sted, vi var sidst. Mordet er fundet sted i et af Manilas farligste områder omkring havnen. Det er en pusher, der er blevet dræbt af politiet, da de forsøgte at arrestere ham, siger politiet selv. Vi kan ikke komme tættere på, end vi er nu. Jeg har på fornemmelsen, at politiet ret gerne vil have, at vi forlader området. Nogle af de lokale beboere siger, at de fik besked på at gå indenfor af politiet, inden de hørte 2 skud, som dræbte pusheren. Jeg synes, det er ret skræmmende at opleve, hvordan vi på bare 3 timer har oplevet 2 mord i Manila. Den ene på en narkoman, og den anden på en pusher. Men det er lidt som, at når det er enten en narkoman eller en pusher, der bliver slået ihjel, så betyder det ikke rigtig noget. Nærmest som, at deres liv ikke har nogen værdi.
Duterte har for nylig bedt om endnu mere tid til sin kampagne imod narkotika, som han oprindeligt lovede vil tage 6 måneder. Jeg spørger viceudenrigsminister Manuel Tehenki, hvordan regeringen kan leve med, at så mange mennesker, muligvis også uskyldige, bliver dræbt. As in any war, there's all sorts of collateral damage. But one must not get distracted by the one-by-one event to see the big picture. But what you're saying is basically that in the overall picture, it's acceptable that there are people dying and maybe even innocent people because of the overall picture. Is that a thing you can actually say in a democracy like the Philippines supposedly is? Oh, no. That's where we must be very clear. We're not saying that. We're merely aware of the situation. But what does your president mean when he says, kill, kill? And what does he mean when he says that the problem is I can't kill everyone? I think you are the best judge. You are the media analyst. No, I'm not. You're the minister. No. I can express what I feel. I believe the president is expressing seriousness, that this problem is first and foremost a sine qua non must be solved if we are to achieve Philippine prosperity, justice in the economic terms for all our people, and lift the poor out of poverty. We must have a secure, safe communities and society. På vores sidste dag i Manila tager vi med Gina og hendes ældste børn på den kirkegård, hvor manden Ricardo ligger begravet. Det her er Manilas kirkegård for fattige. Her bor de levende og døde, bogstaveligt talt sammen. Makikiraan po. Det er første gang Gina og børnene er her siden begravelsen, da Gina er bange for at forlade sit hjem. Ang tataas pala nito. Pinapaha ka naman na yung papa niya. Loko ka. Familien har besluttet sig for at male graven i farens yndlingsfarve. Siya hindi yan ginaganyan binabalik-balik. Basa kasi. Hindi kasi yan binabalik-balik. Sabi ko isang ikot lang. Ha? Gina fortæller, at det er svært for hende og børnene at være længe ved graven. Gusto nga nilang bubisita para sa papa nila. Kaso nga, maalis-alis din eh. Ayaw din nila makita na matagal. Men hun håber, at Ricardos navn en dag bliver renset for anklagerne om narko. Sana. Sana nga. Dahil kung parang nabaliwala lahat ng hirap na.